Ya sale negativo el resulta del drug test con el 5 mga pulis, kaya niya tumabaho na un mandatory drug testing del PNP ayer. Después kanila implika na un Facebook post que alegalmente envuelto na proteksyon de negosyo del droga na syudad. Asigun con el portavoz del Zamboanga City Police Office Senior Inspector Helen Galvez, a mediante que negativo el resulta del drug test, hindi sila descansa hasta aquí lang. Siendo el pasa asigun estos mga miyembros del PNP como el man maridable patrimonyo na un lifestyle check para sabi si tiene ba sila mga propiedad kay akiri que tormento para explica onde establecen para akiri con este. According na information, ya receive kita aga kay SX5 Police negativo na using of methamphetamine hydrochloride. El historia ya veré después el un Facebook post de si un tal John Shin o mas conocido como si Boboy Shin que él habla el man maridable patrimonyo que mga pulis aligawmente mga drug lord. Ya habla si Galvez, di la operasyon niya prinsipya hindi por causa con el cosa yaman po si John Shin, sino antes pa, el tienes el programa con el limpia con el dila mismo law. Continue kita man check dila lifestyle, not just for these 5 personalities or PNP members involved in these issues, but to all officers. Actually, we've been doing this internal cleansing process. Number 1, taas agad kita lifestyle check. Taestra niya ahora el PNPC porque bigla yaman deactivate con el account di Janshin na Facebook que un basehan era para del di ila countercharge. Pero asigun kanila, ya pwede sila dokumenta con el Facebook post del mas temprano pa. Ya revela pa si Galvez que tiene ahora mga testing kits para el drug test kaya man sponsor kanila el gobyerno lokal. Este entendido para todo el miembros del PNP a kina Zamboanga City Police Office. Albert Luna, Dateline Zamboanga.